Jedna od dobiti letnjeg vremena u aprilu se odnosi na ljubitelje jagoda, naročito oni koji se uzdaju u domaću proizvodnju. Već početkom aprila u plastenicima gazdinstva Novkovića u Gredetinu pojavili su se zreli plodovi ovog voća. Nosilac proizvodnje Miloš je jedan od retkih u našoj opštini koji se bavi jagodarstvom i zahvaljujući njegovom umeću, upornošću i znanju, Aleksinčani još uvek mogu da osete ukus jagoda sa našeg podjastrebačkog područja. Ovaj vredan poljoprivrednik sa svojom porodicom, žena i 3 kćeri, majka i otac, trenutno u 3 plastenika ima 17.000 biljaka na 2 nivoa u hidroponskoj proizvodnji i svakog drugog dana bere od 200 do 400 kg svežih i zdravih jagoda. Pored toga imaju i eksperimentalnu podnu proizvodnju u 2 plastenika. Miloš Novković, 40-godišnjak iz Gredetina, je jedan od retkih odgajivača jagoda koji je ne samo u ovom nekada poznatom jagodarskom selu, već i u celoj opštini ostao veran ovom voću. Nije žalio truda i sredstava da većinom svojim sredstvima, a i nešto uz pomoć države i opštine, sagradi više savremenih plastenika sa hidroponskom proizvodnjom. Ulaganja su stvarno visoka, što nam je i ovaj poljoprivrednik potvrdio. Startna ulaganja su ogromna. Nakon toga, da kažemo, ti plastenici bi trebalo da izdrže i 20, možda više godina, folija 10, 7, 8 godina, ali u startu je to sve mnogo. Nakon toga posle nije nešto puno. Svake druge godine se menja supstrat, sadnice svake godine, ali to je manji deo ulaganja. Nadamo se da će da se isplati. Miloš je za sada zadovoljan ovogodišnjim rodom. Ukazuje da je pored znanja i marljivog rada neophodno i potrebno da i priroda učini svoje. Zbog toplog vremena ove godine je bolji i ukusniji rod, iako je za razliku od prošle godine malo zakasnio sa sadnjom. Kaže da mnogi faktori, a pre svega sunce, utiču na prinose i oni mogu biti od 100 do 600 pa i 800 grama po biljci. Zadovoljan je i početnom cenom od 400 dinara za kilogram, koja i sada u 5. berbi važi i ne pada ispod 380. U njegovim plastenicima 95% su sadnice sorte Aprika, a nešto malo ima i kleri i lićija. Kaže da ova sorta omogućava ekološku proizvodnju. Najotpornija, najukusnija jagoda koja ne zahteva nijedno prskanje, što ja težim godinama tome da ne moram baš ništa da prskam. Jedna od jagoda koje ne moraju da se prskaju ničim. Moja deca uđu u plastenik i da ju jedu bez da je operu, a kamoli nešto drugo. Osim što je unapredio plasteničku proizvodnju, isto je to učinio i sa gajenjem na otvorenom polju, a na otvorenom jagodu gaje u punom rodu na 4, a nedavno su zasadili još jedan, ukupno 5 hektara. Za ljubitelje jagode od Sokobanje do Pirota, gde Miloš preko posrednika plasira proizvodnju, ostaje nada da brzo prođe ovo hladno vreme i da su plastenicima ove vredne porodice još jače za crvene plodovi, a lokalnoj zajednici da učine sve što je u njenoj moći da ovakvi perspektivni proizvođači ne odustanu od bavljenja poljoprivredom, bez obzira koliko je to teško i rizično, jer je veoma značajno da stanovništvu bude dostupno i lokalno voće zbog svežine i poverenja.